manyien mabiro. Kawadhi nyime en ni riwruok mar jotend din Salam e kaunti ma Busia okwayo jotelo mag din ma pachoka mondo lamne piny Kenya. Bende gikwayo sirikal mondo kany kata omany yore mag tieko midhiero mikelo kod kodh oula mosebedo ka kelo tho e pachoka. Kolose e boma ma Busia, Sheikh Ramadhan Musa, ma en jakom mar riwruok jotend Salam e kaunti no, owacho ni jotelo mag din onego bi kanyakla mondo mi olamne piny Kenya kaachiel kod jogo moyudo chandruok kaluwore kod koth mapek mosebedo ka chwe e pachoka. Gijiwo jo Kenya duto mondo kony jogo moyudo chandruok kar nyalogi kaka chiwo negi chiemo, lewni kaachiel kod kuonde nindo. Huwa tunaumwa, tunasikia ile uchungu ya wamama wenzetu na watoto vile wanaathirika. Na sasa hii tunalilia hapa kwetu Budalangi. Budalangi wako na shida kubwa. Wamama na watoto wako na shida. Jamani, kila anayesikia kama ni kukutana tufanye harambee, tuwasanyie vitu, tuwasanyie blanketi, mattress nini, kwa sababu tukisema watu walete moja moja hakuna mwenye ataleta. Tuwajumuika tukimwomba Mwenyezi Mungu, ewe Mola tunaomba utupatie mvua ya kheri na baraka, mvua ya mafanikio. Basi ikija mvua ya maangamizo na ya kuleta mafuriko na ya kuleta madhara, pia kimbilio letu ni Mwenyezi Mungu peke yake. Na baada ya kutoka kwa Mwenyezi Mungu ni serikali ndo kimbilio yetu. Sisi tumeappoint raisi, tumeappoint magavana, ma MPs na ma MCAs, na wao pia wamejipanga kuweka maminister na kila kitu. Ni jukumu lao na si tafadhali. Ni jukumu la serikali kutafuta solution, tena wakuwe na plan ambayo kwamba si temporary. Na mimi naomba serikali iweze kuyatambua maeneo ambayo kwamba kila mara mafuriko inaingia. Iwe itaweka sheria yale maeneo isiweze kujengwa, ili hawa watu wao watengee pahali maalum, pahali pana mwinuko, wajenge pale. Kule kwenye maji ambapo kwamba mafuriko inaingia, iwe ni sehemu tu ya kuweza kulima na kupata vyakula. Yiero maduong' bura mar ODM mano winjoro chakre odiechieng' ma kiny tarik 27